Srpski nacionalni oslobodilac i socijalni reformator Jovan Nenad poznatiji je kao Crni čovek. Na istorijskoj pozornici pojavio se u jesen 1526. godine, kada su Turci posle Mohačke bitke opustošili Bačku. Jovan Nenad je u ta teška vremena osnovao državu i sebe proglasio za cara. Teritorija obuhvatala Bačku, Severni Banat i deo Srema, pa istoričar St. Claraj kaže za cara Jovana Nenada da je začetnik ideje o ujedinjenju Srba iz današnje Vojvodine. Moderno rečeno, predsednik vlade bio mu je vojvoda Subota Vrlić, po kome je glavni grad Nenadove države nazvan Subotica, staro ime Zabatka. Diplomatiju su mu vodili kastelan Jovan Dolić iz Iriga i Fabijan Literat Franjevac iz Iloka, a vojskovođa je bio čelnik Radoslav. Imao je gardu od 600 mladića isto naoružanih i odevenih. Nenad je želeo da potpuno ukine feudalni poredak i stvori društvo slobodnih i jednakih ljudi. Sva imanja feudalaca podelio je narodu i najvernijim sledbenicima. Jovan Nenad je sam o sebi govorio da je potomak srpskih despota, a da mu je Bog poverio zadatak da progna Turke iz Evrope. Neki su mislili da je potomak paleologa, dok su ga drugi omalovažavali, govoreći da je on pustolog koji je posle Mohačke bitke služio kod erdeljskog vojvode Zapolje. Narod, ne samo srpski, gledaju Nenada kao izbavitelja, proroka, pa čak i nadprirodno biće. Za razliku od naroda, srpsko plenstvo ga nije volelo i neprijateljski se prema njemu odnosilo. Zato despot Berislav nije hteo da mu da topove za bombardovanje gradova u Sremu sa turskom posadom. Kao i većina Srba, nosio je više nadimaka. Car Ivan, Zli Rac, Crni Jovan, a nadimak Crni čovek dobio je zbog belega na koži u obliku crne pruge širine prsta. Njegovi sledbenici su verovali da je to Božji znak, kojim ga je Bog obeležio za velika dela. Bio je srednje visine, vitak, orlovskog nosa i izuzetno sposoban, okupio oko 30.000 vojnika, što tada nisu mogli Habsburški kralj Ferdinand i njegov rival za presto Ugarske, erdeljski vojvode Zapolja, koji su se zbog toga trudili da ga privuku svaki na svoju stranu. Nenad se posle početnog uspeha sastao sa Jovanom Zapoljom i dogovorio da oslobodi Bačku i slobodno se nastanio u njoj. Nenad je i oslobodio Bačku i 1526. prešao u Srem. Usled intriga ugarskih plemića izbeglih pred Turcima iz Bačke, čije imanja razdelio, Nenad je na kraju stao na stranu Ferdinanda, jer mu je davao veće garancije za opstanak i razvoj njegove države, a posebno mu je priznavao prava na sva imanja koje je posjedovao despot Stefan Lazarević. Od strane Habsburga, Nenad je titulisan titulom Ilustris, kojom su titulisani i svi članovi carske porodice. Njegovo delovanje ima verski karakter zbog proročke vizije izvršenja Božjeg dela oslobađanja od Turaka, a sam Nenad je, iako oženjen, živeo asketskim životom. Vest o delu Crnog čoveka se brzo proširila Evropom, ali već sledeće godine na cara Nenada izvršen atentat jula 1527. dok je prolazio kroz Segedin, ispred kuće Lasla Silađija. Navodno ga iz puške pogodio plaćeni ubica, izvesni Urban ili Sebastian Vid. Teško ranjenog, njegovi vojnici odneli su ga u Tornjoš kod Subotice. Tada je stigao Nenadov veliki neprijatelj Valentin Terek, kome je uzeo napušteni posed Zabatke za svoju prestonicu. Terek je na prevaru ušao u kuću gde je Nenad polumrtav ležao i odrubio mu glavu 26. jula 1527. godine. Glavu je poslao Zapolji i za nju dobio 1000 dukata. Glava je bila izložena nedelju dana na bedemu Budimske tvrđave nataknuta na kolac, a posle tog vremena bačena je u Dunav. Tako je tragičnim sticajem okolnosti okončao svoj život ovaj veliki srpski državnik, političar i narodni vođa.